megalayapost.news. Habas dang kalumpung ilakai football kabalak pelong dakap Dream Team Pahams Im Sport and Cultural Club yang kabala tip kum ka open to all football tournament arja absan kabalas dang mentasngi Hamadan football kabatmai hapo Pahams Im ka kanon ilakai jong ka boy lesa FC kalala on plimno ya ka Shipara FC haka jing kun kabala poi shaka jing shoot ya ka try bekar kendiat apa pai shaka jing kun yung gitik atli ki kanon ilakai football kabala long hak kelas step berkelamit jong ka jing kun kirang ilakai jong gitik ar kun hun kilayo on pengki ya ka jar marchi gol bat habakut pat kapor kaladon ka jing hapadang gitig ar kunhon kumta kinong punya jong kate jing lakai gilara no saka jing shoot try bekar badde haka try bekar baka boila sa FC kalalaan pelim no eka Shipara FC ya kate kalumpung lakai football ka Dream Team Pahams Im Sport and Cultural Club lawan wan pli dau ba Ricky Majau General Secretary jong ka FK JGP North Castle District kumukongsan haka jing don langru uba jedwin langdo rang ba snong ka Pahams Im samla Crispin Lapang Secretary jong kate ka kunhon lembak kitkot Tetang kan iwan orang pi, subai lekai pi rasap ke jumpi, piwan ne pi lekai bol om lek bro. Te suba pi rasap jumpi lekai ke bapidon, rasap bapinang pi eta, tang tangi don kam. Lada pi rasap jumpi, ni nang ni lak kubor bil, mutu ni utu uta nomor pi on lekai. Ilaban itu perlok muka karena jumpi dan kiu dan perlok. Tang nang lek do bersno, sesi nang lek do bersno pada ka ai ku play paper wala mi turu e simta ni goi na kalian atur pasong ka pliang soba e paper ha kene maran lo sa jang ne lo sa jang na ka sekundom tempat tip kene maran ni dan kendai akar ka baso asian kene hari pa so long goi ka ji tumu ji ba ka ji tumu dapat pasong pamsil na marin ha ai pi ai lik siap selang siap parti ini temu bunrak ne na try kene function la yo inti nama kita sandi pi baru berjalan jai nam badal di tirang tai ni kentin do de le kai ga ka akor ke burom penila kita kisap kipong ki bapidon kenang ba kiwe kinyo i bapilong kita ki model mok te ki role model jonglu balangba kasap opong jupi ki kena ki baret banbut adin sakwai ngadong ba ai ko play ka dream team ko badan kata ka jing tu mo ba konora ka jing kala ti ipet ang ni ngatray kiwan na nadu na sabar kibawan banile kai hakani kebadan kung ba kan sayo kada ka international standard ground kabalabyang kabadon pa kalay akar tingit ba hakini kisdam kibanuan kan sa urlong kabagin don kamsu benipit kita ki ailik sa guati lani sa po slong kubuong ilang ba slong meni ki sising ay kublay ya kani ka dream team kabala don ko ditemu ban pelong ya kani tournament nam tai kun samla panan si benta kenang ba kilat na kinu ini jusne upat kinu la il jong berketiu kejung temu jengi ban pria ya kani tournament kalong ba ni iba kani kejuk menta kat badami ke singi kejing sneu kadang roi dan ring kejing temu jengi long ba ban kiar na kejing sneu ban ketiu kun samla makin mi chakmat man sela kisap thong hai bade ber kum sport pada kibun ke tournament kibun ke jajing la kai sport beper kemut ba kila berkiar na jing sneu beper ta hakut kum ke jimut ke bakia hi na kaliang jungi ka klub ni ro nyibu ke na ka motor ka bong ba ngin rat ding khong ni jing sneu yalawe ben ketiu ta kata hi de jimut ke basukia na kaliang jong ka Dream Team Sport and Cultural Club ta haba Wanra ya ka laway berketiu ya ka laway jong kun samla ngi ha bandat ding khong sha ya ka jing sneu ada ka jing sneu hi kawan rengkat himla ban kentiu ya kun samla ban poi sha ka laway
day lang ba kane kabenta sim ya kane kamuto kabuang bangin rat dingkong ni kijing snow in ya la way ban kaptiu tena kaliang ka dream team paham sing sport and cultural club aware sumbai ki perlok samla ki basa marjan mepa banwan sakhi ban pensengan ya nam ta kane ka tournament ka bang sedang di perdana nam ta sengi dan rena kaliang jengi kendiat ini tu abai dev ka story jong kane ka dream team paham sing sport and cultural club kolongba ya kane ka club hijing isang kamde ka club house nam arja arab saw baladap ta kadan ka tournament malapnya da ka FK GGP jong paham sing minit isi mentah kane tournament tang masyu ya slok tang perlok untuk hadin pada ngimpai perkat bahaya ketika tournament ngira jing job senar ngila pois tu ke final dia hadin kata mentah senam hi ngidon ke jimut hadin malai song kai perlok dak we ke jimut ngiang ba kamentai yu ngi bangi chula kai kam tu ngin penyap kerteng na ba ngila on ras tu ke jing job dan re ngila perkat pada ba ngil organize no dak no keno kaban pensa 6 ya kene klub dia hadin bala song meeting para lembar itu teh ngelarai teh bangin register dan no ikut klub teh mentah teh dah kejimut bakia ngelap penolong pat ya kan tournament ketika open to all knock out football tournament junior senam ajar Rupson batla pli perdai ka ne kesngi teh kejing tumuhi nak liang jengi ke sport club banunra namta ka baha kamiat namta ka jingsuk jingsan barkum juru ban like kejing sniu namta ki kun samlahi jong ka briu nyu trap hi bro koi Megalayapost.news